Anya laki din. Lisa, tandaan am ti bagbagakin ka. Maestra kan taon, ket saan ko akayat ano asinuladitan ti pagpapaarumam. Unay matikas ta ngay bagbagayon. Pudnumay, apay, kaya't mo ti makiasawa iti mintalon ako nada. Anya? Kastoy lang nga ro doon ti kinarigat ti panagbiag ta makiasawa kapaylaang iti pitak-pitak. Di ko mamot tagibasitin adag iti manalon, ta isuda ti makuna hidden heroes. Na, anya, banwar dagiti madnalaw. Wanmat nanang. Tanuawan dagiti manalon. Anya kumangay ti kanan tayo. Makantayo nga raw, ti kwarta tayo nga uray baknang mo amin na kinabaknang alaman. Madula amin. Basta, noan niya ti kunak, iso ti masuro. Anya? Saan ko akayat akat katawaan dakto dagiti tao? Ha? Uy-uyawon da. Anya kumamot nga iti panguyawan da kada kayo. Na, awang kidain. Ay, piban ni Suleng. Maestra jay asawa na angam nagtinagmutlaeng iti manalon. Kung kunadan tuwa. Apay ngamin aya, aday tati pampanunutin nyo. Awan bibiyang ti sabali iti biyag tayo. Tas saan tayo mo't adumaw dawat iti kanan tayo kadakwada? Nay, si kamo gayam, andaw. Wala na. Anyat gagaram. Sarong karakla ko manilisa, nana. San mo't masakit ti anak ka? Tapno sarong karam. Saan mo't lang ang masakit ti sarong karan kat, nana? Aya, kasjay aya. Wala na. Ha! Adaman-damagag baraw. Anya ka di day, nana? Apay, saan la ka din ang nakapili dagiti naganaken ka iti impanaganda? Andaw, nagbangsit anagan. Anya? Saan ki din? Andong. Di dalaki di mo ton nakapilay iti napimpintas basit anagan. Nana, awan mo't ti question. Uray anya tinagan ti maysa a tao. Tinapatag, ket nasinaw ti panagpuspuso na. Anyamot din ti kasya ngay bagbagayo kan andong nanang. Ay, di nakman sita rin nakasta si ka, Lisa. Imbagak lang nga ruden, adiyo ko mamat lalaisan, adag iti manalon. Sumardeng ka man, Lisa! No adot kwarta, magatang mau ti anyaman na kayat mau. Kain, saan laeng mo't abagas ti kasapulan ti tao? Saan laeng nga inapoy ti mabalin akanay? Anya? Kaumay, isuasan mo nga isakit na di a tao. Kababain kan andong, kan maysa. Saan mo't nga andong ti pudpud no anagan na ah? Apay, anya aya, ti pudnuan na agad na. Fernando del Prado, ngam andong timber ngasda. Anya? Apay, kapin ano na taibak ng analawa ti dagana. Ay, siguro, angkel na anya. Ke maysa kadagiti trabahador da, dayjay nga ando. Anyamot din ni nanang. Tila imbagbaga namanan kan ka. Nakababain pa ikan kan. Husto mat. Iso siguro a Fernando, andong timpanagan dagiti dadakkel ko kanya. Nagan ti pobre. Ada ayamot nagan ti pobre wano bak na nga makon ko na. Agpapada day ta. Ta amin anagan, espesyal. Espesyal ka dagiti dadakkel tayo. Ta iso dati nakapanunot iti day ta. Iso ti umuna ama ipatawid ka na tayo. Ngam ni nanang, nakauy-uyaw talaga. Prangka ni nana. Noan niya ti adda iti kapanunutan na, saan nabumdeng amang ibaga? Ngam saan nga amin agundaway kat maawatan ti kasarsarita na. Iso pasensya kan akin ni nanang ko. Bayam,
Ibagak to asaan unay Saan, Lisa? Ha? Kayat ko tigas jay. Uray, ta ipalubos na mati pa ng sarong karkuken ka. Lisa, aginggat ka ano ka di ang mauray ko tisungbat mo. Iti daton ko nga ayat. Mabiitan. Tikid dawak. Di na kumamot apuraan Uwan, makaurayak. Ay, agyamanak. Makita mo't agad adalak pailaang. Kayat ko, ti paila panagadal ko, ti ipang runak. Kumusta mati ko na masabsabungan ni kasinsin mo ha si Kaduna? Saan ko nga mo, Uncle? Saan ko pa nakikita? Makaasawa ko mamutin. Kaya't ko ang naurnos ti biyag na sakbaya matayak. Ay, sus. Anyamot day tang ibagpagayo, Uncle. Saan tayo matanggal ti biyag tayo? Iswa nakasagana tayo kumakanayo ni Tidayta. Uncle, Kanawan ubing minunatanga ni Tidayta. pudno matkit di, Sa pala kumata makatumpong iti nasingbat winunasayata babae. Tayo mangipatag yung kwana. Wanwat, Uncle. Mga nutilang tawidan ni kasinsin mo talmanan na. Tay babae nga wala mo nang aramiden no san ngagtaya winwag gastos. Adamot kan insan andong daytan, no di na sayaatan ti agpili. Agtugaw ka, andong baro. Agyamanak nana. Among barok, nasaysaya aten nga ibaga kunday to'y wag. Ita, tada sa papay. Nana? Among manula abulanan, agbalinto na maestra ti anak ko. Ala ni nanang. Agraduarak pailaang. Adan to pa Aguli magkalaang dita. Jak ngamin kaya ti ado apalikaw-likaw nga agsao. Andong, diretsain ka. Sinungbatan na kan ti anak ko. Saan pa'y nana? Takas ko na ni Lisa. Ti panagadal na ti ipang pangruna na. Kahit ita, tasaan nakapaya sinungbatan, ibagakken kan. Saan ka akayat apara iti anak ko? Ha? Maestran taon ti anak ko. Kadya kayat nga agtin nagtulaang iti kas kada tao amarigrigan. Nga agtaltalon laeng. Kumusta tinapit niyo ijibilan si Nueva Vizcaya, iho? Iso ti papanakita, papa. Tamuak kini Mang Filimon akatalik tayo ijay. Ngam naamuak kini lubimin idi malam, ta nagkita kami ijay ili. Oh, Nalpas ka nung tigapas da di kalman. Ita ti panagbilagda. kasta ka di, Apay ta bayon nga igamyo, papa. Mapanag iji bangko. Hinakibangko to isang kapasita na bingay ta iji lubaw. Una yun talangayo, papa. Hmm? Kasta kayo amapan iji bangko? Oh, Nakapayabyab, sa nakachinelas kayo. tapay, dagasaya. Nasay-saya ti kastoy. Tapno di na pagarupan a kwarta ti linaon ti bayon. Ngawit ko na raparapar. Da kayo talaga, papa. Oh, Aramatin nyo ka diti, owner. Kuyugan kayon, tasyak ti ag-drive. saanan? Tadi kakit mataktak iti panagripasom. Nalpasan, papa. Malimpay mo ti klasik. Saanan? Sayatem ti masteral mo. Ta para matlang iti negosyo ta, iho. Makita ba't lakaya kon? Si kantumot lang ti pakaibat tiyan na gitoy.
Awanan klasem, Lisa? Awanan. Oh, apay nga da ka dito eh. Kunak man no malam ti klase yo. Awan ka no ti instructor mi. Iso nga imayak. O anya, agawid kan? Mapanak pa ije ili, tagata nga ka dagiti masapsapol mi para kusina. Sapay na uwan mantika, kas laagigiddan mo't nga awan aminan. Ultimo asukar, kape, asin, kas kada sabon na paglaba. Agkuyog tan ah. Ha? Ngamin, inakmatlag gatang iti asin. Ken abono, ta itulod ko ije pasto. Pasto? Hmm, Nikot, marabyan kanton ay iti dalan mo. nasa papay. Apag isulaeng, manumatla at tarayan tilugan ngay. Ha? Ay, ne, amangan no, agbalin ka manin akas kasiro a driver, ah. Saan? Itapay, takadwak ti ay ayatek. Di kagdanag. Agan nadak iti panagmanehok. Takadwak, tirenak. Asus! Mangbola ka manen. Alam, ang pantangarodan. Tadi ka marabyan ama pa ni de pasto ako na. Agyaman ako eh. Asidag ako niti balay dalisa. Kilaat da iti apa nagbagyo na. Inton rabi eh. At dapay apumigsa da ito eh. Kasko na ti damag iti radyo itay. Anya tinapasama. Tinsama balay dalisa di napandagan iti dakila kayo. Ay, agyaman ako unay kada kayo, andong. Awan anyaman na. Rebeng milaeng ti tumulong iti agkasapulan iti tulong. Talaga na imbag ka unay. Uray no kas di lang arudan ti pagpakita ni nanangkan ka. Awan kanyak dayjay gaputay ayatan ka. Andong. Talaga akas ta ti tao. At dadagiti man ang lais iti padada a tao. Ngam saan dangam mo. Nga isudan tumutlaang ti kamangan da. Pasensya amla ko man ni nanang. Kunak met. Awan kanyak dayjay. Oh, aday ta. Nagarang ang ninanang mo. Nagsublin ti puot na. Naimbag ko na, tanaira na nga da kay Jainsan. Wanyaro din san. Talaga siguro nga da nang idoron kanyak. Agyaman kami itinagsukatan ni Lisa ha, insan. Imbag ko naman, nakalabaag pa'y. Badok da kita diti quarters min. Damot nga min into da kwarto apag turugan may diti ospital. Naimbaglakit din. Unggayam. Ni Liza. Nobyak. Lisa? Kasinsin ko, ni Donna. Resident nurse iti dayto yung ospital. Ay, agyaman ako. Dito yung nagsukatak na yung pabolod mo, manang Lisa. Kababain pa yun. Laba akton into ni Sublik. At datatak na dayta. Branded dayta. So katakton, inakto gumatang iji ukay-ukay iji palengke. Ala, laba akto latan da ito eh. Amom ading, kastoy kami lang agkakasinsin. Kas ko na, sukatan nanto kano iti baruda kita. Uray tado ti kwarta na dayto nga insan ko. Tagapagmana ko naman. Ha? Ang kayat mo asawan, saan apod na katulungan na laang itinalawa a farm? Uy, tilay bagbaga minsan ha. Inton kuan, mamati ni Lisa. Apay, aglang lang sutak ka di. Neta, Jack amukin ka ha. Di kan sapay nagbugoy ti imamat. Jack amukin ka. O sige, ayingkam kitaan ni mother na. Umay kan Lisa. Panawan tanda ita abagtit. Nita. Alagan anad ka dita, Lisa. Ulaw dayta. Sikati ulaw. Nakariingatan? Ninanang,
Nanang, aping sangit kayo. Ada na sakit? Nana, anyat nasakit amarik nayo. Wadin jay balay. Kasaduta pa yun, anak ko. Saan ati balay tayo ti panunutan nyo, Nanang? No, di ka ti pa naging bagyo. Agyaman na, ta nagsublin ti puot yo. Ibagayo laeng no adamarik nayo ang nasakit, Nana. Tapaayaban tayo ti doktor yo. Andong. Impact, ta naira na asumarong kar ni Andong, Nanang. Isungamin ti kadwak anang higkada kayo dito ospital. Agyaman hakbarok. Amom gayap ti ang maneho. Imbag tada nagbulodan yu itilugan ang naaramat. Kat nagpigsa ti bagyaw. Saan na, abi? Uwan, Nana. Ha? Talaga ang nagimbag ti Diyos. Di na impalubos nga dadake sa mapasama kada kayo. Ay, gamti balay mi barok. Ay, papanan minto langan ngay. Pagawidan mi ngay inton rumuarak dito yung hospital. Saan naparikot day Nana? Parikot barok. Urjos. Tay pribado nga ospital sa to'y nangipanan nyo kanya kaon. Ay, pangalaan tayo ngay iti pagbayad dito. Nene. Nanang, anyat ko inyo. Saan kayo pa nga gargaraw? Tani, nakadextros kayo pa ilaang, Nana. Agawit tayo na. Nangina dito nga ospital. Pangalaan tayo ngay iti pagbayad tayo. Nana, saan da kayo metlang aparwaren? No saan kayo pa'y anaimbagan? Awan parikot iti mabayadan. Da kamin kinilisa ti makaam mo. Umay kayo, Nana. Kumpat kayo kanyak. Taalalayan kayo. Ay, uuan. Apay adito'y timbayan tayo. Akin balay iti dayta. Apay adito'y tinangiyawitan nyo kanyak. Dito'y tayo pala makipag Nanang. Aging ga iti saan pa'y amatarimaan niya balay tayo. Sige, Nana. Kumpat kayo kanyak. Ay, saan nga taan nakababain ti makipagnaid dita? Nagdakkel abalay. Da kami lang kani papatiag Nana dita. Fernando Eho. May kayon. Kanya pala tararamidin nyo dita. Uwan, Papa. Umayan. O sige. Kumpat kayo kanya ko, Nana. Andong. Kunak man no. Ay, barok ay na. Babae nakin ka. Andong! Nanang, isuti ibagbagak idi kada kayo. Saan nyo alaisan ni Andong? Ta mga naisumot lang ti makatulong kada tayo. Ay, anak ko ay marunawak itibain. Lipatin yun day jay, Nana. Apaman, makaturpos kami kinilisa. Ken makalpasak mat iti masteral ko. Tulagan tayon, ti kasarmi. Marunawak itibain. Gapo kadagiti agkakagubsang nga imbagbagak idi ken ni Andong. Nanang, Anak ko, saan ko apulos aninamnama, adi adal ken baknang gayam. naiduma ni Andong kadagiti daddu mga damabalinda kandi adal, Nanang. Kan oray ti papana, napakumbabada. Ay, huwin nga rood, edinto asyak. Imanay nga intang-tang sit ko ti panagbalin munto a maestra. Ibagbagak nga rod idin. Ayon gayam, Nanang. Narugyanan ang mapatakder ti balay tayo. Kat amoyo, ni Andong ti nakakaamoy ti aminan.
Anya? Kunada, adito'y tayo la kuman balayda. Adito'y ti pagnaadan tayo. Ta balay min tumot laeng na makapagkasar kamin. Ngam saan yumot ngamin akayat? Anak ko, aging ga iti si bibiyagak. Kayat ko nga ijay ti pagnaidak. Taamumait apakalaglagi pakday jay adaga iti day di tatang mo. Iswado mabalain, ijay ko ma, ama uyos ti angis ko. Anya laki din. Saan tayo kumausgahan na dagaws ti may sa tao? Napulang iti langana. Kang runaan ti amain. Awan kapatgan iti may sa tao. No saan atin nasayaat apa nagpuspuso na. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.